Srbija proizvodi hranu na oko 3,5 miliona hektara obradivog zemljišta sa oko 570.000 gazdinstava i ostvaruje vrednost proizvodnje od oko 5,5 milijardi evra. Kraljevina Holandija raspolaže sa oko 2,2 miliona hektara, dakle za trećinu manje od Srbije, i ostvaruje vrednost proizvodnje preko 80 miliona evra, odnosno preko 20 puta više od nas. Ove cifre sve govore koliko su mogućnosti Srbije kada bi se opredelili prema poljoprivredi kao strateškoj grani, kao što je to uradila ova kraljevina. Predlog budžeta jasno pokazuje da Vlada Srbije još uvek nije shvatila da je poljoprivreda naša ogromna šansa, da se mora pomoći seljaku da bolje živi i da lakše i sigurnije radi i proizvodi. Ako se ima u vidu trenutna nepovoljna ekonomska situacija u svetu kao posledica koja je nastala usled širenja epidemije COVID-19 i oružanih sukoba u Ukrajini i koja je dovela do nestašice hrane i porasta inflacije, ne treba biti ekonomski ekspert pa doći do zaključka da su potrebna mnogo veća ulaganja u poljoprivredu i proizvodnju hrane u Srbiji, a koja će biti sve skuplja na svetskom tržištu.